abagusapoti bakagufasha imbaraga zikaza wagera mu bandi ukamusa neza. Amen. Amen. Uri umufasha bari abaza bagufasha ziriya mbaraga ntazi njewe ziriya mbaraga nje ndasigira nawe urazigira uri umufasha. Amen. Amen. Ariko turavuga kibibiliya turavuga abafasha babiri Bibiliya yemera abafasha babiri gusa bonyine. Amen. Amen. Abafasha babiri Bibiliya yemera uwa mbere ni umugore w'umuntu suko kuko mwitangiriro isura yemera umufasha wa kabiri umwuka we yego wa undi Yesu agiye kuja mu ijuru yasezeranije abigisha yego ariho ahanga twasoma ariko tugiye kubavuga turahavuga mu kana asifiwe mukombo. Amen. Amen. Kandi kuvuga rino jambo turifashisha umwanditsi w'iki gitabo witwa Yohana. Amen. Amen. Bibiliya izivuga ba Yohana batanu ariko tugiye kubavuga ariho Yohana mwene Zebeda mwene Zakariya na Elizabeth, hakaba Yohana uwo muntu uwo batambyi bakuru bakomoka ku mutambyi Ana, hakaba Yohana Mariko uriya wagiraga inzu nziza i Yerusalemu, hari abigishwa bagaza baruhukira bakaja kuhasengera, hari ya Yesu basanze abigishwa. Yesu asifiwe. Amen. Azuse amaze kuzuka yagiye muri iriya nzu y'igorofa i Yerusalemu ahasanga abigishwa. Yesu asifiwe. Niho kandi babateguriye Pasaka, niho basangiriye Pasaka n'abigishwa. Iyo bakenera gusenga biherereye kuri gihe niho baje. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe mukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Abo ni ba Yohana tuvuye kuvuga. Amen. Undi Yohana ni se wa Petro. Yohana wa nyuma tugiye kuvuga ni uyu Yohana wa Zebedayo uvukana na Yakobo. Bene Zakari nani Salomo. Suko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imico ya Yohana kera
irasanishije n'ubuzima bwa none turimo. Amen. Amen. Usibye ko twebwe ubugine twabaye ikivange ibintu ntitukimenya aho tubifatira. Amen. Amen. Ariko imico ya Yohana ya kera, Yohana wa kera yabanje kuba umwigishwa wa Yohana w'umubatiza. Abo umwigishwa we mu bihe Yesu amaze kuza, umunsi umwuka wera aza kuri Yesu abatijwe. Bwana Yesu asifiwe mukombo. Abona reaction za mwuka wera zije kuri Yesu. Abona inumije. Ijambo riravuga ngo nguyu mwana wanje nkunda kandi ngo nkamwishimye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Uwo munsi uhera ku kanya Yohana ava muri za ngeso ziwe yabagamo za kera. Inyigisho za Bibiliya zavuga ngo Yohana yari yarahindanijwe n'imico mibi. Imico mibi niyo yamurangaga, yari umuntu ukunda icubahiro. Yabari mu muhanda ngo akaba yakuzura ikoti, wenda ukabura naho woca. Abantu bose babeze, naho gakunda icubahiro. Nibo bambere. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Ikikwemeza kuko yari umunyangeso. Umunsi umwe yigeze kubwira Yesu, bombi na Yakobo, baramubwira ngo mwembi twembi tumeze uko tuvukana. Amen. Nitugera ngo mu bwiza bwawe ureke ngo umwe azaje iburyo undi ngo aje ibumoso bwawe, Yesu utayowe. Bwana Yesu asifiwe. Izo sinje ubigeni. Aravuga ngo igikombe mweraho murashobora kukinyweraho. Amen. Amen. Isahani ndiraho murashobora kwiriraho, ariko kugena uje iburyo cyangwa uje ibumoso ntabwo ari jewe. Ngo da yego yuzu bigera umusaruro ukabona ni wowe. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Ariko umuntu wamaze kwakira imbaraga za mwuka we azabona abandi nabo bakabona barakwiriye. Hakika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukabona ko n'abandi bari muri stade nabo kugirirwa neza, nabo bogirirwa neza n'Imana, ayo mafaranga nabo bayabona aheza nabo bohaje, kandi akabona ko nabo abakwiriye kubera ko yabonye imbaraga za mwuka we. Amen. 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 Yohana yagiraga imico mibi cyane. Yaragira imico myiza. Kandi ngo yakundaga kurakara. Akarakara bavuga kabaraka. Abantu batayumva n'umwuka wera ni igitangaza. Biragoye umuyobozi kuyobora abantu batagira umwuka wera. Niba ibibazo bihari ubunyine mu matorero, ibibazo bihari mu muryango, indowa ziri mu kuba, mariage ibintu bigakomera, imodokari mu mujyi, abantu bakazabura baca. Ariko abantu batari mu mwuka wera, abapasiteri baragowe, za Bibiliya bakazibaheza, bwacya za divorce. Mwuka wera uwo nguwo ntababarirwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuri ko twari tumeze kera tutaraba abana b'Imana, uko niko twari tumeze. Iyo niyo yari imico yacu, ariko kubera ko twemeye twaje muri Yesu ubu duhagazemo, tugomba kwemera ubuyobozi bwa mwuka wera. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Izi nyigisho rero ziri igitabo cya Yohana zigabuyemo gatatu. Inyigisho ya mbere guhera ku isura ya mbere ukagera ku isura ya 12 ni verse ya 50. Haravuga aho Yesu yagiye yigisha muri rusange, yigisha abantu muri rusange, aho yakishije abarwayi, aho yahumuye impumyi, aho yateye intambwe hejuru y'amazi. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Zikagereranya kandi n'igice cya mbere cy'ihema, aho igice ihema ryagiraga ibice bitatu. Igice cya mbere cyo mu rugo, aho umuntu wese yari yemerewe kuja, wese akije. Bwana Yesu asifiwe. Aho umuntu yari yemerewe kuja, akagenda agasanga umutambyi Aroni, akamubwira ibyo ashaka, akazana igitambo cy'ibyaha kugira ngo ibyaha bye bibabarirwe cyangwa se bitwikire, cyangwa se akazana igitambo cy'ishimwe kuko bari amahoro. Nuko amen. 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 Ariko kuri none twese ko bimeze, ufite umutambyi mukuru. Bwana Yesu asifiwe. Ufite umutambyi mukuru uruta Aroni, kandi buri wese yemerewe kwinjira akagenda agasaba icyo Imana ishaka, Imana ikamukorera icyo ashaka. Amen. Amen. Uwo mutambyi mukuru turamufite. Uwo byibuza wenyine. Ibintu byarakomeye ubunyine, uri mu kugenda ikibazo cyamara kukuzaho, ugateje ubunyine narakikize jewe. Ndatekereza ndavuga ati ngufu yo batakuntu name takuntu nzi ngiye kwiyambaza abantu, ndetse ngo n'amafaranga menshi bakayatanga wa bamara kubatanga bashaka kuzakubwira
mugenzi wawe bakazakubwira ngo dore nguyu dore wakubwiriye gutya n'uyu nguyu ni kabutindi uyu ni igitangaza abanyamuka umunyamuka bivuga bivuga amagambo umunyamuka akagutandukanya n'umuturage akavuga ngo uyu ni wakuroge uyu ni wakubwiriye gutya ibi byose byabaye ngo ni nyanaka kandi ngo nabanyamuka babivuga abanyamuka ibibazo babona kanwa ko kuvuga aya magambo nta mwanya babihaye haleluya nta mwanya babifitiye nta gaciro banabihaye haleluya